Je kala ya boale yes ko 2 billion mola bank ka ya fiazi guest house isko ala ke mba so mo bazula ye ko ya fiazi guest house olu ka na ka gale no ka isko na ya ma ya din la iba yi ho du na ka suai ma ka e ha peka nu mo ye white elephant ndabo am ye do mo fa iso bia ka gwa kuma ikporo suai am soti e vindire lati a shisa sutie ye de manin yesi ye ngurai ke ko ga ka obi ehu ye ni azake lati ani asua ma ya hanro jo kala ime onyu paka kaka sua ne hakpakenu sua ne e hakpakenu sua e hakpakenu ye ngban ma da ba ne sani bia babo nolo kaka ya wuru sua ne baba ti se nyamene on sua ne e hakpakenu ye nya ya ba kene ya wuru hana ya sua ime Esquama la banque, obia yel mo ya me adela. Ejima mo dramba so ya fi elule. De tiema e wi adia mamu ala ade. Ke esquama ne yengba mo beni ebeni na ba fa ba yejima. Suwa yeme. Suwa ozun don. Suwa ozun don. Suwa. Ol suwa. Mo ya zi yenga kwa mo bela bala. Ama baso bazwa kaye baso ama maren ni ewiade ama guest house e yefura ba suazo a okunde guest house ne ale ho si eziri a kaka nyefura mo ba kram ami mo ba hai bede ho olu aka na na aka ebra mo e boleti masua ne hakpakun leti kaka pakpaka mo soti nwike nana abra mo bo na le chimanle leti se kaka nga chimanle se yengura ya ane debi mo jizmo se yengura bia le suai mo kaka i hakpakun la kaka kunwa ke baba mo dan ko ora bote kaka kwa wakala mo dan ko ye wuro bo mo se ye wiare ka anan ba so mo ba zura kwa kaka miji eyazo miji hwamo aka se ya nyezo ya ye yue kala mba so mo bazo ya fi ya kala olu ake o yisko ye ni am ya dina de la esukwa ne heke mo kakra ye nyesko aboni aba esua e hakpakon o ga bo njuri ke suwa ye si bobo mo opokona ya ma ya bo nure ke balonre lati la fe jo ke soti ama ma ke e bla mo na ne o ga la iba boy la eme yesua mo ye si esukwa mo le ke mo ya fa zomba so ye fi si suwa so ka ye ni am ya dina la kaka esukwa ne heke yesu amo yesira yuma omu ahakpaka yanu lati ehisa tuti ye de manen yesi yengura bi akon yanzun be bi akon lati ye joke ko so sti amen